So dambotaura nezve vamwe mukoma hanyatsozova zita ravo chairo asi vane page rinonzi tribe la podcast, something like that. Vanowanzotaura zvereligion, vanowanzotaura a lot of things that make sense. Mbovateerera pane zvimwe zvavanotaura. Vanotaura nyaya yeflat earth, vanotaura nyaya yechichi. He seemed to be knowledgeable pane zvinhu zvaanenge achitaura. I don't know his sources, but pane point when it comes to now Christianity. I want to speak to a brother, not with anger, not with bitterness, not nekurwisana navo, but also to advise him as a brother, right? I saw one of his posts, something like F Jehovah. I'm not even going to say the word, but vakati F Jehovah or vakatuka Jehovah in a word, a vulgar word. And it was offensive kwatiri isusu maKristu, very very offensive. So I don't know hangu kuti vanenge vachizviitirei kuti vanenge vatukwa nemaChristians here vakurevenja or kutsvaga content or vanenge vachizviitirei, I don't know, I have no idea. So if the brother is watching, kana vari kuona vachimuziva, ndichaisa picture rake, iri picture rake ava brother, right? So kana waona video inoi, send this video to this brother and noti, brother, I'm not fighting you and I'm not angry or I'm not bitter. Pamakataura, pamakatuka Jehovah. As Christians, we felt offended, and I don't think that's how you should treat other people. Even if you don't believe in Jehovah, even if you don't believe in Jesus, I don't think it's wise kuti utuke belief yevamwe vanhu. Kana usingatendi mazviri, just politely disagree with people. Uchipawo vanhu mafacts ako aunofungidzira kuti chi mafact. But when it comes to kutuka chitendero choumwe munhu, kana kutotuka munhu kuti zvakafanana nekuti maKristu hamuna kukwana, maKristu makadai, I don't think that's the right way to share your message with people. I think the right way to share your message with people is to debate with Christians politely. Pane time yandakatombotaura navo pafoni and takamboplana kuita a debate, but takazoshaya nzvimbo because vakati tofanira kuva nenzvimbo, tofanira kuva nepekuitira debate redu. So I would like to say this to you, my brother. Even tikazosangana tichita debate, I do not expect you kuti timokane kana kuti titukane kana kuti uzoti hayo uri dumb, hayo uri stupid. Hayo nechida kuti kana paine pamune problem napo, munongotaura kuti inini I don't agree with Christians pekuti. But when now you're saying Christians zvakati kana kuti ningia Jehovah, I think that ngikini yakanzi something like ningia Jehovah. Vakaisa MH, vakaisa star, vakaisa TA. So I was really offended. Like, is this really what we have to do? Even though you don't believe in Jehovah, do you have to say such things? I know Gudi, you believe Gudi Jehovah can't do anything to you and you don't fear him because he does not exist to you. But I think to Christians it's offensive. Inini, as a Christian, I would still want to work with you. Even ndawana basa kana ndiri employer, I would still want to employ you. I would not say kuti ndisuda kuemploya mukoma because he's an unbeliever. But when we come to an extent yekuti munenge makutuka, imagine even isusu maKristu, we don't believe munana mwari wema Muslims. We don't believe munana Buddha, we don't believe munana Vishnu, munana Shiva. But you never hear us tichituka. It's not because we are scared of anything. We are not scared. You know very well kuti maKristu anotonzi rohai, maKristu anotonzi ifai kutaura chokwadi, right? But kutaura chokwadi akuziko kutuka. Unongo rejecta chinhu chakashata usingatuke. Andimaona, because you are still our brother, we are still Zimbabweans. Ko tikazonoona tiri ma neighbors mangwana kuZimbabwe, tinokumbidzana zvipanera sei? Ndiri muKristu and imimi munobva mati F Jehovah kana munobva mataura zvamunotaura. Tinokumbidzana sei zvinhu? I know munogona kuti I don't need your help. I don't need the help of Christians. But come on, man. I don't think it's the right way to do it. So, zvamunotaura ndinototeerera, ndinotozvinzwa.
Like there was a ngikini yamaitaura muibvunza yenyu kuti vakomana goridhe takabva kare tichera goridhe kubva from the beginning of the world. Goridhe iroro riri kuenda kupi? Ndakatosiya comment ndikati ayo goridhe iri zviri kuitika ndezvokuti technology yatinayo right now haisi kuinventwa nevanhu. People are buying technology vachishandisa gold. Kune mamwe ma-civilizations ari beyond the Antarctica ekutoti ndo kuri kuenda gold rese ikoko. Gold is being used as a building material beyond the Antarctica. So you were asking a beautiful question, you were asking a nice question, and I feel like I have answers for all those things according to my studies and according to what I know. I know things in a way that I know things. Maybe mimi mune muziro wamunoita zvinhu spiritually, inino ndine muziro wanoita zvinhu spiritually. So kana musina ku-experience Jesu kana kuti musina kunzwa nezvaJesu, I think kwamuri anenge asinga-existing. But some of us, we have experienced Jesus. We have experienced his power. We have used his power. But right now, munogona kuya kwandiri mukati, I want to test you now. Prophesy kwandiri. Kana ndina matire ndipore. Kana cast out a demon in me. That's not how God wants. God does not work achishanda nekomandi yemunhu. Mwari vanoshanda pavanenge vachida kushanda, right? So I don't want to say much, and I'm not going to say anything against the brother, but I respect you, brother. But you should also try to respect Christians. If it's content, if it's whatever reason that you're doing it for, I think do it respectfully. Kuti mangwana tikasangana, tinomhorosana. Mangwana tikasangana. Ndikatosangana nemakasitaka nemota yenyu. Ndotokubetserai nejegi. Anti murikuona. It's not like we're not gonna need each other's help. Inini ndoda kutokipa a friendship nemi iyoyo yekuti tiwane kubetserana because tichiri pano pasi, tichiri panyika, right? So I'm not going to say mufesu uya andibetserani naye kana kuti I don't want to do that. I want to have a good relationship with people who are not Christians, who are not believers. Not kuti hanzi ndinokuita my friends kana ndinoita ma-Muslim my friends, no, but tinongorarama together in one world. Saka tinofanira kubatana zvakanaka, not kutukirana vana Mwari vedu. I don't think I can sit with a Muslim ndomudza kuti ningi allow this and that. No, I don't think that's the right way to do it. Even if I don't want to believe in that, I will have to do it politely without fighting with you. That's what I think, my brother. Let me know what you think. Kana mafungidzira kuti pane pandiri wrong. Correct me if I'm wrong. I am willing to have a discussion with you. Iri peaceful, isina kurwisana, isina kutukana. Pane kutukana, hapana mafurutsa anombobuda mukoma wangu. Once mangoti makristo muri makristo ningi dzenyu kana kuti chakati cha Jehovah. Whatever message you are going to say, inongozoteererwa nevanhu vagara vanotobelieve mune zvamunobelieve. Kana muchida ku-enlighten ma-Christians as you would like to believe with ma-Christians vakadeceive you. That's not the right way to enlighten us. Because once mangotuka Mwari, whatever that you are going to say, kwandiri, even in future, whatever that you are going to say kwandiri, you have lost me because manditukira Mwari wangu. Ani murikuona. Ndogona kusubscribe pa channel yenyu because I like some of the things that you say. You expose some spiritual wickedness that happens. You expose a lot of things, but when it comes to my God is non-negotiable. Like pane another ngikini maitaura muchiti ma-Christians, Christians you are cowards, munotya gehena. There's also a good way to say that. Zvisina kutombokuti Christians you are cowards. Ini ndakatongouya pamuri ndakati you are demon possessed, you are stupid, you are this, whatever that I'm going to say. Amchatonditeerera. So ini ndiri kutokumbira kuti kana muda kudzidzisa ma-Christians, kana muchida ku-enlighten not only Christians, kana muda ku-enlighten anyone, regai kutuka vanhu. And whatever that you say amunzwanani. Zvakafanana nezvozvizvi President Mnangagwa vakati nyika inovakwa nevene vayo. People don't want to hear that statement. But is it a lie? That statement is true. But vanhu vanenge vane ka-idea kekuti since you are the president and the economy is bad, whatever that you say, even if it's good, I'm not going to take it. So I'm using this analogy kwamuri mukoma wangu kuti taurai nesu zvakanaka. We want to listen to you. Kana ndiri seninini, I am so trained enough to defend my faith, but not in a way yekuti ndinokumokai or kukutukai. That's why I was willing to meet you, toita a discussion, toita a podcast. Yamunogona kuposta pa channel
penyu kana kuti andoposta uchone kwangu to discuss peacefully ndichikuonesa kuti wona mukoma wangu isusu atitye gehena like inini. Okay, let me give you my example. Inini anditye gehena but I want to be where God is. Mwari havasi kugehena, so paipa pane chinamata pane chiita zvandiri kuita paipa I know kuti okay, where is God? Where is the creator of this universe? This universe is beautiful, the things of this world are beautiful, and I want to see the man behind this. So whatever that I'm doing now, I'm not doing it out of fear, I'm doing it out of love. I know you munoziva shoko, maybe makatombo believe mariri kana makamboriverenga rinoti God has not given us the spirit of fear. Hatina spirit of fear. So kuda kunamata kwedu isusu hakusi kuti hanzi tiri kutya gehena. If it was because vanhu vari kutya gehena, you would not see people sinning out there. I'm telling you. But we do it because he first loved us. Then we have to love him back. Jesus as the husband of the church. What happens when a husband or a bride, murume akano approacha mukadzi? What happens? Mukadzi akati ndokudawo akufana kushowa love towards murume approach. That's exactly what Christians are doing. Jesus came and he said, I love you. And we are just simply saying, we love you too. And mukadzi afana waita say, I'm going to submit to her husband. So Christ is the husband to the church and we are the bride. So we have to submit to Christ. So our obedience is not fear. We don't obey Christ out of fear, but we obey Christ out of love. Just like if you have a wife, if you have a girlfriend, she's not cheating you, not because she's afraid of you. She's not slapping you. She's not doing anything bad to you. Aisinyaya kuti ari kukutyai mudzimai wenyu kana kuti mukadzi wenyu kana kuti girlfriend yamunenge munayo kusakuitirai zvakashata haasi kukutyai but ari kukurespectai because ane love. Love does not hurt other people. Do you have love, my brother? If you have love, we must see your love through your work, through your mouth, through your deeds. Tinofana kuona your work. Handiti muri kuona? So whatever that you believe in, if it is not about loving one another, trust me, it's a wrong thing to believe in. I know you may say, I'm not a believer, I don't believe in anything. Okay, whatever that you know, if it's not about love, then you do not know. But if it's about love, then you have wisdom and you have knowledge. So love inongotibatanidza chete. Love inobvisa murungu. Love inobvisa kala kuti hanzi iwe uri musope, iwe uri mukaradi, iwe uri murungu. Love ya Kristu yatinoparidza isusu makristu haise madistinctions evanhu kuti ini ndiri weculture yemandevele, ini ndiri wemushona mukaranga, ini ndiri wasu, ini the true love of Christ inosanganisa marudzi ese vanhu voita chinhu chimwe chete nekuti tinobuda red blood tese, hakuna anobuda regreen, tinobreatha breath tese kwati kunobva this source of life tinobelieve kuti inongobva pamwe chete. Life, the breath, the life that is in you is the same life that is in me. So can't we be brothers and believe in different things? If Christians are brainwashed, why do people have to bother themselves kutukana nema Kristu? Musatukane nema Kristu, satukane ne vanhu. There are people out there who are brainwashed, as you would like to say it. For many people who believe in different gods, my Muslims, my Hindus, my Buddhas, my Muslim, my Indians, and millions of gods. But we never hear you or any Pan-Africanist mocking those people. People only mock Christians and believers, because Christians are harmless as doves. They don't fight you even if you want to slap them. Wakatoona mukristo achitokuresponda back achitokutuka, that person asati aponeswa. Mukristo akaponeswa chaiye. Wakamuti you are stupid. Even when you come into the comment section and you say you are stupid, you are a dog, you are this, you are brainwashed. Inini, I'm not going to say you too, you too. Go into the entire comment section yema videos zangu and see kuti ndakatukana nemunhu bekere kuti urimbwa kana kuti you are stupid kana kuti you are foolish. I don't do that. I would rather say thank you, because this way I not tender could turn the other cheek. Yes, turn the other cheek is a metaphor. It doesn't necessarily mean kuti mukatoya mukandroa mbama nishadai sorry mwe. It's a metaphor. Inongorewa kuti don't revenge. So be nice with us as we are nice. Leave us alone brainwashed just like that. We like to be brainwashed. It's my choice. I choose to be brainwashed. Like, the funny thing that surprises me is people like to say Christians are brainwashed. You see a person is using a device that a white man has made, and a person is typing in English, another man's language. That man is educated. He went to school for how many years? I don't know. But he went to school, he's educated, he has diplomas and degrees and whatever, bachelors, whatever. That person has certificates in his house.
he has ID cards. All that system is a system of a white man. So who is brainwashed, me or you? Both of us are brainwashed. The fact that I believe there is life after death, the fact that I believe the Bible, the word of God, that tells me to not kill and not steal and not only that, that's why people are being persecuted. That's what makes me believe in Christ more. Ndinozotenda muna Kristu more because the way persecute ma Christians ndombobvunza kuti vanhu ava maKristu tamboyatsotadzei cheke. Ndozoverenga Bible rinobva rataura kuti you will be hated by all nations, people will betray you, people will curse you for my name's sake. I am seeing the fulfillment of the scriptures. Christians are harmless as doves. If people are willing to fight, let them go fight the government. Let them go fight vanepfuti. Not on social media, go on the ground. Moita zvamunoita. People who call Christians coward, you find out that those people are not willing to mock Muslims because they are also afraid of Muslims, because they know a Muslim will go for a throat. I'm telling you, that's why they don't want to mock. Mo atheist wese ari uko omunhu wese asingatendi muna Mwari. Whenever they want to mock the idea of God, it's always the Bible. They know the Quran. The people of the Quran will come Allah Akbar and bomb you. So leave Christians. If you want to talk to Christians, talk to them politely. If you want to talk to Muslims, go to them politely. They are not going to do Allah Akbar on you. So let's be peaceful in this world. Let's not create enmity. That's why I end up believing Satan exists. Because why would I hate you, brother? Why would you hate me, brother? Why would you mock me and call me stupid and call me coward and call me all sorts of names? For what? For my belief? Ngati ngobvumai zvinhu zviri paground kuti inini newe tese tiri pasi peruoko rwomurungu. Akatibata hatimbojamuki kana nzanzi takaramba tikanodi takabatwa dzvi. Tinotamba tigodi. Right now hatichatogoni kana kutaura in entire sentence pasina kuisa chirungu. Ndozvofanira kukuudza kuti wakabatwa izvo. Ndikakuti inini ndiratidze anything chakagadzirwa nemunhu mutema chikabudirira chiri chemunhu mutema, you show me kuti munhu mutema akagadzira light bulb, munhu mutema akagadzira robots, munhu mutema akagadzira, and then what happened? Munhu mutema akatengesa again or chakatorwa again. So our problem is not really Christian. The government systems that are put here in place, no my systems amovana ku fight iwayo because my systems are against humanity, because my systems are haasi shamwari dzenyu, because the system inokuudza kuti you don't own a land. Mombe yako unofanira kuiripota kuna sabhuku kuti ndakubudisa mombe yangu, mbudzi yako ukafamba nembudzi iri mumota unofanira ku everything you have to tell the government. Mwana wako chaiye, they don't allow you to beat anymore. They are taking control over everything, and that's what people should be talking about. But people are scared because the government will slaughter you. Even Bible rinototaura kuti they don't bear the sword for nothing. They will iron you. Anyway, ladies and gentlemen, it's getting dark. Thank you so much. The brother, if you have watched this video, thank you. I would like to have a discussion with you in the near future, peacefully, not fight. Brother Peter Mutarani, signing out.